Ngiyakubingelela kuyisonto ekseni Tumi Mkokstadi ethi asiqedwa akakasho uNkulunkulu uthi kuphelele ngawe namhlanje kuyisonto sawubona. Abantu bengasho ukuthi kuphelile ngawe kodwa as long uNkulunkulu esekhona ngifuna ukukutshela ukuthi akukapheli ngawe. Uthi uNkulunkulu Hezekiel ubonani uthi ngibona amathambo. Kwaze kwathi ngithi as long usaphila uNkulunkulu kukhona ngakwenza. Lalela uThixo akafune amandla akho kodwa nje ufuna into angasebenza ngayo. Uthi uNkulunkulu ngenxa yokuthi kusekhona engisengasebenza ngakho ngingayivusa impi out of the bones. 292 insuku esele ukuthi siugoqa unyaka 2024. Kulesi sikhathi esele uNkulunkulu kukhona sengasebenza ngakho. Ngicela ungivumele namhlanje kuyisonto ekseni ukuthi usuku lokuhlangana kwezinto abantu abese beyitshela ukuthi kuphelile ngazo.